Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naragsak ka gadi, Benson? Unay-unay Mina. Ngamin, imanugot kan ngagkalaysatan. Ayayatin kamot ngamin, Benson. Ayayatin kamot, Mina. Aging gayta, kasladyak pa'y lapat yan na kinayatnak. Ngamin, security guard laeng. Idinto ta si ka. Ket professional ka. Di mo man sang kaulit nga ibagbaga ti kasta. Saan atubang day ta kanyak? Basta surotag ti marikriknak. Gaputan na laus ti panagayat ko kan ka, Benson. Aha, iso matlagaya masininaam ni Edwin ta nakakita kay tinatataar nga dayong amisaw. Nanang, Amo ka, gapula ang iti kinataar ni Benson. Iso tinangayatam kang kuana. Nanang, nasingpwet ka nagagat ni Benson. Wana, ngamawan mo tinaylupas ng adal. Pada ma-professional ti pag-asawaam. Makisinobyan kakidan kan Edwin. Tapada madiadal dayjay. Natalgan mo't laang ti trabaho nakas kan ka. Nanang, ni Benson ti ayatek. Ay na, anak ko aya. Ibagbaga kon kan ka. Dakdakkel nga mang ti sweldo ni Edwin ngam dayja Benson. Sinaamkit din dayja lalakay. Makisinubyan kan ken Edwin na anak kaw. Ni Benson nga rutay ayatek, nanang. Iso ti pakiasawaak. Ay na, saan man natangkan ti ulam si kami na? Ing karigatan ka pinagadal. Tapno pumintas laang ti biyagmaw. Ngaman niya tararamidam ngay. Di mo pilyan ti pakiasawaam. Kasano day ta? Sika ti mang biyag kang kuana? Nanang, adamot trabaho ni Benson. Aha, awan latam mo kon. Manumot lat sweldo na iti kina security guard na ngay. No ikumpara iti sweldo, Mina? Nanang, saan ko mamatakasta? Ammo kung tinasayaat kan saan. Adan nakam ko. Iso mabalin ka di? Saan da ko napakibiyangan iti kayat kong aramidan? Tasyak ti makiasawa. Saan ada kayo? Ha! Ay, abalayan! Bagamam mo, dagiti partidos yaw, tatumulong dahi kusina. Dagiti mo ila partidos ko tanda-jayan. Why na pala yan? Siya pa'y pasiga profesional, ti bisita mi akatrabahuan tanakaw. Ibagam, tabantayan daan na imbag timakan. Tapno sana matukkol ti aklaw. Tanay, kababain, kadagiti sangailay. Nga, pinapanaw na dagiti kakapagyan mi nga day di kusina ita. Taaduda ka nun nga agtrabaho. Sa ita, payaban naman ay. Ay, yak mo't maawatan day ta nga palayan ka. Saan ang maispiling ti ugali na? Kunak nun Edwin ti pakiasawaan ni Mina, kabagais. Huwag nga roda. Saan ngagpampanuno day ka nakam? Imbes sa jepada na profesional ti pakiasawaan na. Saan mag? Hala, anyang arod ngay. Iso siguro at talaga tinaytanay para kinkwana Ha? Gaputan na tataar ni Benson na kinsukatnan ka ni Edwin. Nagkasardan kabagis. Baybayamon. Awanon ti maramida. Swerte na dya Benson Taison to tagnumar iti sweldo dyanak kaw. Anya, ipanaw mo ti anak ko dito'y balay, Benson? Wen ko nanang. May mayat lang nulumasin kami niti pagnardan. Tapno ammo ti awan ken adda kada kami, nanang. Nanay. Apay nga yakas ta? Apay, di mo maanosan ti kinangiwat kaw? Ha? Ay, awata man, anya ti kinataok. Tanay kamkamang ka lang, Benson. Apay, marangrang ka iti kinangiwat kaw. Wanaw, ipanaw mo ti anak kaw, tapno maramid mo ti kay kayat mo kang kwana. Ne,
Saan nakasta, nanang? Ay, di ka naging diday. Ammo ka. Di mo lamay prangka kanya ka di mo kursunada ti ugalay. Nanang, Basta saan kayo apumanaw. Dito'y kayo laang balay. Binsaon, si kamot gaya manakaw, sumrek ka. agyaman na, tatang. Umayak man pa'y agina na dito'y balayo, tatang. Medyo maditiriknak. Mading amin tiriknak. Mabainang agid idalatan ni Jay. Tamang ano niya ti masao ti katugangak kanyak, tatang. Nagpa-check up ka kumaa, anak ko. Nalabas aman nugla siguro da ito tatang. Idakbit, sakto agawid mo't ladagos no madamdama, tatang. Benson, kasla jakmutan kayat apanawan ti anak ta. Kasla kayat kun tag full time dito'y balay. Anya? Saan Sayang ti trabaho no mikat kan. Apay, di na kami kabailan na biyagan iti anak ta. Ni, saan man? Kabailak mina. Permanente ti trabaho. Kun dakdakkel nga amang ti sweldo mo siya. Iso please. Saan ka nga resign? Pangaasim. Kayat ko nga rudmat nga si kasuan ti anak ta. Ti kayat ko, siyak ti mga awir kan kwa na. Makisarita ta ni nanang. Agpakpakaasi ta. Nga isupay lating mga awer iti anak ta. Awan gayam serbim nga asawa. Takrut ka gayam iti responsibilidad di may nga ama. Mina, saan nakasta? Sayang namin ti trabaho. Tamalaksid a permanentikan. Dakkel pa iti sweldom. Dakdakkel nga amang ti sweldom ngam siyak. Kat, anyat kayat mo. Siyak tagtrabaho, tas ikatag tagibalay, kasta ka di? Diyak kayat tagsardeng agtrabaho, Mina. Takayat ko ti makatulong ken ka. Ngam, panghasim. Tadi ka resign. Nakaramot kan iti dayja a trabaho. Iso adi ka kumagikat. Tama nga numarigatan kanton nga agsubling agtrabaho. Nanang, anusan yung mampay nga awirin ti anak ko. Tadinakmot kayat apaginanaan ni Benson. Wana, tadakdakkel nga amang ti sweldom nga misaw. Siguradong agbisin kayo no agsardeng kang agtrabaho, anak ko. Kasla na pukaw pa yung tiganas ko iti asawak. Diyak la yung pagarup, amabutang matgayam iti responsibilidad. Benson, may kapaton nga anak ta to si Kugko. Wen bakit? Upat ton ti anak ta. Wen, ngam huston da ito eh. Huston ti upat nga anak ta. Tadyak mo't lamang ipamay sa ti mga sikaso kadakwada. Rigat ko amin na rigat. Agtrabaho ak, agsikugak, agpasngayak. Sa akto pa'y lagpagatas. Sa kalpasan ti panagtanggad ko, agtrabaho ak manan. Nagrigat at talaga ti working mother. Mina, agaanos ta, bakit? Imbes ko mapagtagibalayan nak, Benson. Tasyak ti babae. Sika ko matimanggad para iti pamilyam. Di mo matgayam ka ba ilan na biyagan ti pamilyam? Mina. No dimngagak kumaidi ka ni nanang. Atay pada ka professional tinakiasawaak. Sa anak ko mga grigrigat akas tuita. Amumot nga wanti may karkarit ko. Bakit? Manumot lati masusweldo ngay. Sayang ti trabaho numikat kay Jay. Ala, wenan. Wenan, nairuama kun. Basta mamukan, Benson. Kabutang mo ti responsibilidad ti may nga asawa ka nama. Iso di mo sang kaulit nga ibagaday ta. No kasta, saan nga trabaho ti asawam, Marino? Nabayagin na saan, Mina? Pinagsardeng kon. Tapno maasikaso na imbag dagiti anak may. Ay na, nagsingpot ka mo nga asawa. Ta saan mo na pagtrabahon ti asawam? Masyanak namin iti asawa. Iso pinagsardeng kon nga agtrabaho. Ay, imbag man. Naggasat mo ti asawa mo, Marino? Awan ngamin ti mga awer ka dagiti anak mi. Mina,
Naimbagla ka da kayo. Tada ni nanang mo amang bambantay ka dagiti anak yaw. Wen matkit di Ngam, sa balilat ako matay mismo nga ina ti mangaywan iti anak na. Iso nga apalak ti asawam. Takasken ka tinagbalin nga asawa na. Nagagitmat nila kayo mo Mina. Kun kunana laang dayjay, Marino. Agin gagagat laang dayjay. Ngam, kinapudno na. Mabutang iti responsibilidad. Tadi na kayat ngagsardengak ngagtrabaho. Sayang mo't ngamin ti trabaho, nag-resign ka. Narigat ti sumrek iti trabaho itan apanawan. Naimbag awatin da kanto pa no kayat munto bilang ti agsubli. Ay, basta, apalak dagiti daddo mga inna, matutukan da dagiti anak da, bayat ti panagdakkel da, Marino. Nakaluto kan ba kahit? Agar mo sarta yon. Tadya sa sarang mo pa iti trabaho. Wen, anyamot ngamin ti kastoy. Imbis sa dagiti lang amin anak ta, sa si kaswak. Agan anos ka kadi, bakit? Sana bali, tadyak mo't dumawdawat iti sweldo. Wen, di kan sumanao. Mangantay yung arudan. Ala, ano samlatan na? Tanya nga ikatsukir ka mga ngamin ide. Taimot ngamin gwapo ti pinilaym, imbis ajay pada maprofesyonal. Nanang, Kita man di asawa ni Edwin ita, isaw tagtagtagibalay. ay, Ni Edwin tagtrab-trabaho. Sitting prete di asawa na. Sana kasken ka maparparigat ngagtrab-trabaho. ala, di yun ipalagip tinapalabas, nanang. Anya ngay kat nailaw anak mo't nga rudan. Mapanunot mo itan dagiti kanayon nga ibagakan ka iti anak ko. Agbabawi ka man ngam naladawon ti amin. Maulawak nasakit ti taltal ko. Apay ngatan. Itugaw ko man pa'y lahing. Madia talaga. Agawid ako saanin. Ikarigata kalipasin to oras ti Jotek. Madia talaga. Maulaw. Mina! Lukatam da ito! Mina! Ni, apay, tatang. Ni Binson, intaray da yung ospital. Naatake iji pagtrab-trabahuan na. Anya? Kumustan ta asawak? Inkakitaan iji ospital. Mina, nako, kumusta ang asawam? Awanan, nanang. Natayin ni Benson. Di na nalasatan ti panakaatake na. Aniya! Hiram sa Diyos ang ating buhay. Kahit kasanungay, anak ko, agtrabaho kan. O nanang, ano san nyo pa'y lang awirin nagiti apo ko yo? Ay, hanya pa'y ngay. Wanan tasigod mo tasyak ti mga wawer kadakwada. Nanang, may kawaak. Awanan ti asawak. Ay, oray siyak nga ron anak ko. May kawa ak matan. Makonkonsensya ak paikit di. Dati nagtagibasit ko ti asawam ide. Oray siyak nanang. Agkakasakit na sarita timbag magakidikan kwa na. Ngamit tatawanan. May kawa kiti kastaunay. Kasi madagiti upat nga anak ko. Awan madagkalan da nga mada. Nala, di ka madanagan. Diyak baybayan nagiti apukok. Tumulong ka mga wawer kadakwada.
Malagip ko lakit nga rutina palabas nanang. Siguro, isuasaan anay palubo sa nagikatakiti trabaho. Takas tigayam ti mapasamak. Anak ko, Pampanunutak ngamin. No nag-resign na kiti trabaho, kat nagtagibalayak. Kasano kami langatan kadagiti anak ko. Kasano pa yung mabiyag ko dagiti anak ko no awan matrabaho, nanang. wen nga rod anak ko. Adamot gayang pagsayaatan ti pananglapod idi ti asawam kan kang agik ka ti trabahom. Takas tuimot gayam ti mapagteng na. Iso analabait na iturturong ti amin, anak ko. Ti agasawa, rumbang lang agtinulong, itirigat kan ginawa. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.